oyisirwa mu muringo gw'ekika ky'ahaiguru na Dr. Abergagino obira ry'omukugu omu ndwara z'abakazi gynecologist kandi orukora nka mukuru w'ebyamagara muri district ya Masindi. Dr. Baire musajja mulungi oba ino ogenda mu irwaro nakwirukira nakukoraho oba ine sente oba toyina sente. Titumanye Dr. Nkogwa tugenda kumuyanka omusajja Nkogwa Baire ina mutima nkogu obiri kugumanya mata awo baitu nsasire muno bantu nsasire muno abo kuba ne wabaira tukwatirire tufarairwe kikoto kamasindi oguba mwitiro mu makage agarukushangwa chujuro mu municipality ya Masindi. Tusasire muno kaitwa abakazi tusasire salire muno Masindi tulija kufuna ene doctor like this. Tukusaba government etuongere obulinzi etuongere security abantu bamani nkaba bakola milimo mu government tukubetagaho babe n'obulinzi. Yesu Kristo. Joab Obusinge ori omunyeshenjero wa Masindi na Moses Kidia or speaker wa Masindi bagamba hakwitwa kwa Aberga. Is one of the senior doctors and the most committed doctors we have had in the district. At the moment, he is the one acting as the district health officer after we have tried to recruit to identify one and fail. So it is a big blow to the district. He has served the people diligently. Now how are we going to take him to the place for burial? It is a big shame. It is a big shame on us. I don't know how to even describe him. A very hard working person, loving people and caring. He does not segregate. Ogwo mutumbi gwe bagutwara omwirwariro murago okongera kucondoza omugandi Abatuura mu kyaro kya Mucha abarukorera emirimo yabo hihi n'enyanja ya Lake Murehe bagwerirwa kagwe bwanyuma y'okushanga omutumbi gw'omushaija ari omu myaka 30 gurukuzerera hamizi. Ebi byabaho omu kasheshe obw'abajubi bagushanjire nuguzerera. Ngiye kurebera kwanje abantu bumbunyi bose niho nabona umuntu abandi bagwagamo bazaga bahanitse kuboko n'umutwe bahagaze ariko nitwagiye kumuna dusanga arubamye nikimenyesho baba baramunabitsemo bamwishe. Abagwetegerize barebere gwino buhta ekibari kutekateka ngo abandize bamwitira hansi nokwe okureta omutumbi gwe omumizi. Umubiri guri black takugira ngo agwiremo we naba white urebe we na yakora iki ari white konka wena ari black. Tugize duterera polisi tugeze usaha 7 umurambira gujanye kandi uwo muntu twamusanda afite inguma mu mutwe zibiso no mu mbavu yakungubutse kandi yambaye isati irimo bururu irimo n'umukara yambaye imbare ya bururu. Uwo mugabo ndo twamumenye baramukubise bamutereramo barafite n'ibiguma mu mutwe by'ibiso so n'inkoni nyinshi mu mbavu so yarakubiswe no kubataza wabo no bari omutumbi gwe gwatwarwa mu kabafu kuceberwa konka polisi tine kiyaga mbere. Amakuru agagasha kwa Ambrose n'wagaba katoto hamwe na Keta tuzaharirwe.